paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Enteng, apay ngagsangsangit ni Kwaraw. It marigatan iti ad-adalin na. Apay nga ron pinanawam. Bayak pa'y ngagsangit Na, imbes asurwam ang pinanawam kit din, di ka lamaasyan. Ay naman di nga ron tirik na, no makit kitak ngagsangsangit ni Kwara. Ay na. Ay, pinigsaan na mutan. Ay, inkapagsardang. Ay, sikat na. Uloy gatangam iti merienda na tap nagsardan. Pispiso nga ron ti kwartak ditaw. Mingkakit igatangan. Masadutak ang mapan iti tersena ni Mari Kuanang. Na. Ay, una yan. Awirat ni Kwaro. Sangit lang amin, sangit mo. Maray, adala kong atinapay kan soft drinks. Ado agpili ka, Maray. Ado ti pagpilyam dita. Anya ayat ti kasayaatan a soft drinks kan tinapay. Ama itad iti agsangsangit. Ay, kat depende iti agsangsangit, Maray. Ay, ni man Kwarog. Agsangsangit. Gapo tamarigatan iti adadalan na. No ni Kwarog, daytay nasamit at tinapay. Tay adda palaman na, Maray. Adda aya. Adda ngam nangin ngina. Manungay ti kasta. Naitaman, 50 pesos, ti may sa asupaw. Anya, kasta ka ba set asupaw? No kayat mo sumardang ti panagsangit ni Kwarog, gumatangkan. Ay, kasano nga takat kurang met day ti kwartak. Ay, kat utang mon ati daduma. Ipaunam daytan. Sige man nga rod, Maray. Daytaw. Ingka ito din ka ni Kwarog. Tap nagsardangan ngagsangsangit. Apay nagbayag ka ba nang? Kat siyempre nagnaak nga rod. Ito pa sangit ni Kwaro. Ala, ingka nga rod ito day to'y tinapay. Ala. Kwaraw ka anakan. Apa yang kang? Ato ti merienda. Sumardekan ngagsangit Dahil talang. Oops. Apay kurang? May salamat nga. Agwal ka. Paano ayat ti kayat mo? Dua Na, may sasupot daytan. Wala ka naman dayto. Itong madamdaman ton jay may sasupot. Apa ngay? Narigat paggida ng matidwa. Ayunan niya. Ala, ka naman. Agad, si Mardeng matlaang ni Kwarog ang nagsangit, Maray. Ay, word, Maray. Tinapay matlagayam timang pasardeng kan kuana. Apay aya ang nagsangit ni Kwaraw. When, Maray, tamarigatan ka no iti ad-adalin na. Ay, kaasimat nga rod Narigat at talaga ti agadal. Ay, Marikwanang, di nakpala singsingiran iti utang ko iti udik iti tinapay Saan pa'y mata talaga? Nayunak pa iti utangak. Anya pa'y ayat ti utangam, Maray. Umutangak kuma iti sidaan. Umutangak lata iti tinapay. Taparamutlakan ni Kwarog. Ay, kawan, Maray. Di ka pa'y laalaan tay sa nga supaut.
Wen maray, adu asupot ti alaumon. Ngamen, adu pay ti sangit ni Kwaraw. Alaak man day ta 5 asupot ti tinapay. Ayan ngay ni Kwarog, inteng. Napan nagpasadan Kunak man no agad-adal iti leksyon na. Sangit putla sangit no kasta nga gadal. Bay amon. Kasanungay nga rod ti panagadal na. Sa kunti pagansar Anya? Kaasimot ti ka anak. Ay, sapay imutang ak iti 5 asupot ti tinapay aparaken kuana. Dulin mon. Mga no kasapulak tumot dayta. Agpasada ka ita, Chip. Katuan na, Jipaut. Kunak man, no agadal ka. Ni-uncle ko la kanaon. Saan ka di arumbang asikat ti agadal? Nagrigat, Mike. Urayak lang makasangit, iti kinarigat na. Mangmangag kuntupay ti panagsangit mo. Ay ha? Ni Kapitan Angarod ti makaadal. Saan asika? Ay na. Naglaka magayam. Ay na. Nalakaday ta adadalan ni Kwarog. Katuin. Nalaka aparaken ka. Marami din mati kayat mo nga rami din. Ay, sige. Tainak man makiistorya kadagiti kukumarek. Malaing kalaing. Awanan, ti pakasapulam kanya. Ay, apay kumakasapulan ka ngay. Ay, tulungan ka ko mga agansar. Ay, kusanin. Naglaka mo dagiti ansiran. Yung kakit makiistoryan ka dagiti kayat mo aka-istorya. Imbagam day ta, O, sige. Agmalmalumak amapan makiistorya. Pinanawam ni Kapitan Ijay Balayaw, maray. Ay, dinamag ko no masapul na titulong ko amangan sir kadagiti ad-adalan ni Kwarog. Ang kunanamot asaan? Ay, kat nalaing ni Kapitan ano kasta, maray. Lakit di Ang rumbang kumaan ni Kwarog ti agan, sir. Tay suka nga rod ti agad adal. Wen nga rod Ang amumutan ni Inteng. Di na kaya't amarigregatan ti kaanakan na. Sana bali, maray. Ta saan ka akaraman amarigatan? Bayam ani Kapitan ti marigatan. Adda nga tanalpas ni Kapitan Alison mo, Chip. Mga nunalpas na paikit di amin na. Naglaingaw? Ay, talaga. Kitahin na lang. Amunan ti sungbat. Talaga analaing ni Kapitan ano kasta? Nalaing ko nagtumay. Bili ba kong Chip? Adu talaga ti paglaingan ni Kapitan nga aramiden. Ay, nalaing pa'y amangan. Kan nalaing nga maturaw. Kapitan na talaga. Paglaingan na amin. Apay nga Inteng. Adda kamutlat taditan. Saan ka pa'y analpas anagan, sir? Apay nga agsangsangit ka. Nagrigat ba nag? Nagrigat! Narigat, dagitaan ang seram. Kunak man, no kunam analaka. Nagrigat gayam. Kunak madalat ka. Mabiit lang, Mano, asupot ti tinapay ti kayat mo. Tapno sumardeng kan nga agsangit. Aminan. Sige. Kanam amin dagita at tinapay, Inteng Katsapay la kuma, tadyakon mangag ti panagsangit mo. Ay, nagbayag mo nga agburak na ito lut-lutwak Ay, apay manan, Inteng. Apay, mabisin kan Saan pa'y analuto jay si daan? Nagrigat yan ang sarap. Kasapulang pa'y titinapay. Saanan? Anya nga rod ti kayat mau. Tulungan na nga agan, sir. Day talagayam. Kasanungay ti aramidat. Nan, kita akman. Maray, saan mo't arum-rumaran ni Mariba ng Ijibalayda?
Ado ka no nga mintilepasan na trabaho, Maray. Kumusta kuman ni Kapitan? No naanseran na amin ang dagiti ad-adalan ni Kwaraw. Ay na, nalaing ni Kapitan. Amo na amin asungbat. Sa bagay mo't kiti No ni Kapitan, ti kalaingan kadagiti amin a Kapitan. Dito'y pakpakupak. Apay asaan ka mapan ije balay da Kapitan, Chip? Mapanak tao. Hinton malpas ni uncle ko nga anseran dagiti ad-adalan. Ay hunan niya. Siguro, madama pa'y lang ti panaganser na. Lakit di Saan ko pa'y nakita ni Kapitan Arimwar dita balay da? Nusak, agbanjing-banjing pa'y lang. Agpaspasada ka laeng. At dangar ni uncle ko nga aganser. Swerte ka talaga, Chip. Siyempre nga, si ka mamat ti madaan iti nasingpat kan nalaing nga uncle. Ay, una yan, Teng. Nagrigat mat na ito song-song batan ta. Ay, isumot lagayam nga ang sangsangit ni Kwarog. Nagsagit akmat. Ita, makipagsang-sangit akmatan. Juwitan. Sige. Ay na, ay! Maragsakan kami kin ni Marikwanang. Tarimwar ka mo lang, hindi tabalayaw, Maribanang. Maray, agmalmalem tayon nga agchichismes. Ang patpatnag ko namkit di Ay, ay. Umayak lang agbilin. Anya nga'y tibilin mo, Maray. Ay, makapadanag kamot, Maray. Anya tiibilin mo? No makita yun ni Kwarog, ibagayo man nga umay ijay balay. Ha? Dayta lang, tibilin mo. Wan, day talaang kukumaray. Ay, kunaknoan niya day siya abilinan. Ni malagayam Kwarog. Nagdanagak pa, Maray. Waraw! Apay nana. Mapan ka kano ijay balay da uncle mo. Ha? Oy, jak kayat. Bilin da antay ka ng uncle mo. Uray pa'y, jak kayat. Hindi mo kaya ta. Jak kayat na talaga. Ay! Gipaw! Umay ka, tabagkatan ta ni Kwaraw. Ha? Uhon, sige, nana. Ay, oh my God! Adita, Nay, naglagan gayam ni Chip, nana. hindi sudak. Batanda! Uncle, antay. Ayan yaw. Ha? Uncle, antay. Apay ngagsangsangit kayaw. Ay, Kwarog, umay mo na anseran dagiti rumbang nga anseram. Ha? Saan arumbang anak kami kan ni uncle mo timang answer? Ano teramidin mi? Sana dato'y agad answer. Sikat yung mga answer. Nagsangit ka. Kasano ka ngayon makasursuraw? No ipa-answer mo mat iti sa balay dagiti rumbang nga anseram. Wanain. Sa konti akan sir kadagiti mujul ka. Basahin pa na lang tap no mawatan. Wan, kasta ti aramidam Kwarog. Ang damag kalaan kada kami kan ni uncle mo. No adda saan mo ang maawatan, Wan. Natulungan na ka. Nyamot na ito yung mujul. Makapasangin. Ay, Kwarog! No kayat mo ti makaadal, si kaamis mo ti mangadal kadagiti rumbang nga adalam. Ala, sige! Dinon, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysura. Dawanan nung labida tayo, anay!
Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo, anay! Kapitan Inteng! Marituyang, di mo mo't ibagbaga saan da ka nga isaksakit dito'y barangay Kadnumay, dagiti lang adak kwarta na ti amuyo at tulungan. Saan mo't apod no day nga ibagbagam? Agpapada mo ti trato mi kadagiti bumarangay. Marigrigat man no saan. Awan ngamin makukwarta ka. Di mo ibaga ti kastabare. Tauray kakurapayan a tao, tulungan me. Pensaran nyo kakabsat, tapos din tayo pa ito'y sunatang ang kay dengdenggan, tap na tayo waragawag, ti sitwasyon, para iti sumangbayan na pigsa abagyo, dito'y pagilyan tayo. Oh, ha? Mare, nangag mo di imbaga ti radyaw. Wan, nangag ko. Hadda ka no umay anapig sa bagyaw. Ay, di ka rumrumwaran, Mare. Awan pa'y matudon. Ibagbag nga rugkan kan, tapno makasagana ka. Ay, mapanakit di makichismis. Na, umadayo ka pailaan. Awan mo't machismis ko dito'y tersin. Awan tamadamang agdengdengegak iti damdamag. Chismis ti kayat ko adenggang. San adagita adamdamag dita. Maray, gumurguran samot kadata ni Marituyang. Ay, awan nga rod, Mare. Talaga agumurgura. Gurguraan da kamin tupay a barangay officials. Day, apay ngay? Saan may kanungamin atultulungan? Tila mapampanunot ni Marituyang Wan nga rod. Iswaday jay. Napanmanen na kichismis itayan ti kumari tayo ja abagatan. Bay amlatan marikwanang no kasta ti kayat na. O nakasaanan amapan makikaruba, ta sumangbayan je bagyaw ngam dinak matpatpatyan. Ay, iso nga imayak, Mare. Tagumulpi akman iti sanga kilo nga asen, tada umay abagyaw. Narigat ti maibusan iti asen no adda bagyaw, Maray. Ibagbagamot kano ni Marituyang asaan nyo atultulungan. Apay nga ibaga na ti kasta? Ket idi na ibusin ti bagas, inikan mi man. Gumurgura kano nga rod kada kayo. May agumura Apay, saan ka amadanagan? Apay ko maamadanagan Maksayan iti may sa abutos mo no mapaguram ni Marituyang. May salaang man. Kat nung nagadog ti mangibutos kanya, siya nga puno. Makisayan nga rod iti may sa. Mga bakak tulat ta. Saan ka madanagan ba na? Jeep, kasaraytan na kakano ni Kapitan. Paingata manain. Maipapansa kano iti umay abagyaw. Agpasada akpay kuma. Saan ka amabalin nga agpasada, Chip? Taad da bagyaw. Aywanan niya. Apay ngay ni Nana Tuyang.
Nakita kamat anapan nakichismays. Ay, kwaraw. Daskan nga agsagana tayo. Tada umay abagyaw. Kasano nga iti aramidan tayaw? Bagam dagiti ka barangayan tayo nga agtali na da iti babalay da. Ninana to yan. Rimuara na pan nakichismays. Ibagam ano mabalin sa anin arumrumwar. Matong palang kail. Ay, naskan nga alerto tayo ita. Nana to yan. Nangal daw kan, kwaraw. Ay, saan pa ay? Tadanas kan nga ibagakan ka. Anya mananday ta. Agsingir kayo manan. No pa nagsisingir, nagalisto kayo. Umay ko lang ibaga Asaan kayo kuman arumrumwar iji balayaw? Tapay. Napanak lang nangal daw iji balay. Mapanak manin makichismays kadagiti ko kumarek dita abagatan. Delikado ngamin ti rumor ita. Tada umay abagyaw. Mabayak pay. Asidagan dito barangay tayaw. Kat no super taypawn. Yala mamate. Imbilin ni Uncle Kaw. Anas kan ngawan ti agwalang-walang. Ay, saus kwaraw. Inakit din tanay. Adupay ti chismis kaw. Bye-bye. Nanato yan. Di mo ibagati na ka pinalagipan Maray, umayak manin gumatang iti asin. Asin manain? Wen, adda nga rod bagyaw. Ay, naimbagpay kan ka, Mare, taamom ti agisagana. Ang ni Mari tuyang, imbes nga agisagana, mapan ka makichismisay. Di namot kayat ti mabagbagaan. Ay, inton kwan, pabasulan na kami manan ang barangay officials, anang baybay akin kwa na. Wen nga rod kat nagawid nga rodan. Jakpay mo't napalabas ang nagawid, Mare. Ay, sos. Ay, sapay pumigsan ti tudo. Ay, dahito'y sanji bagyo, Mare. Ay, wen, maray. Ay, makapadanag. Ala, agawid akon, maray. Uy, nagmayat ti maturog ang kail. Ayun na. Kukutay latan iti balay. Ay, mayat gayam no at bagyuan niya. Maturog tayo latan ngagmalmalang. Ay, katuna. Ay, Ayos. nangat yan ang ramidin yaw. Maturog kami ka na, wantay. Nagko na. Uncle Kaw. Taapay ang maturog kayo. Ha? Ay, Uncle, si kamutin ng ibaga maturog ta. Ay, saan ang mabalain? Inteng, kagalutan dagiti tawa. Maitay-tayab dyan. Napigsamot gaya man ti angin ko araw. Ay, umay ka, tulungan na. Napadlug ako, agtugawak may ops. Uncle, saan ka mabaling agtugaw? Apay na. Agpatpatulong ni Nana Tuyang, aw. Saan ka nuwa makaaway? Na-stranded ka no iti na pananakichismisan. Tunakon ka. Naglayos nga minan, di ta kalsada. Nadyak amutag lang. Ay, sika nga. Aba. Ay, jakmut amot aglangaw. Ay, malmasta nga rudin ay. Kasano nga amay salakan ta ni Marituyang? Inteng, agur-uray ka no ni Marituyang iti mangisalakan kunkwana. Eh, mapan ni Uncle Kaw, antay. Apay asakla ngay. Diyak amot aglangaw yang kal. Jakmut kayak ti mabasa. Di pwede. Apay asaan? Agda nga rin angkit ko. Nalipata mo na yan. Ang daya matangkal. Numabasa na ti tok-tok ti agong ka. At sumrong ti agit ko. Ay, kasano nga rudan ni Marituyang? Makamunan ni Uncle Kaw. Sikan. Sika ata si kamot ti kapitan. Sikan ta si katitanon. Apay, awan ti mayat amapan mang tulong kada kayo kani Marituyang. Ni Uncle ko ata iso ti kapitan. Nangeg mo, Inteng. Ay, nalipatan manen asikat ti kapitan. Punmot nga minangkal. Iso nga ingkan. Paano pala naman? Ay, agan-anad ka. Ay, sos. Ay, ananana. Hindi pa ilan nakaruar dito yung balay. Natinagan iti agdan. Ay kunakmat nga may agan-anad ka. Maganda at
Tindagak lang. Umay kantay. Inta tulungan ni Uncle. Sige. Ay na! Ay, awan matlaangan timang tulong kanya. Ay, talaga asanda adungdungwan dagiti opisyal may. Ay! Di kapitan, imbutos ko. Tunggal eleksyon, ibut-butos ka. Itataka sa pulak ti tulong na di nakmatulungan. Ni Marikwa nang imbutos ko matlaang. Uray pasaray di nakpautangan. Ay, ayan dangay itadangit nga opisyal. Ay, nabasbasa akaw na! Ay, parang! Nabanunga ka ng tilangawi itilayaws. Ay na, imbag ta imay ka, parang. Ikwa, umay da kay salakan. Ay, inururay kayaw. Ay, asino nga itikadwang? Ni Uncle Kao. Ayan ni Uncle Mau. Naglanglangoy pa ilang itilayaws. Ay, saus! Ison samot ng jilumlum na. Ha? Ay, Uncle! Kabalam ka di pay! Ay, sus, Kwaraw! Saan samot nga mo ni Kapitan Tiaglangaw? Ay, kung talaga di na mau. Ingkarkarigata na lang di may tap na may salakan da ka. Ha? Ay, sus, Kwaraw! Nalmusan ni Kapitan! Ha? Ay, kabalan na day ta. Nagbangga tayo ng kang. Tap lumayawit ta ni Nana Tuyang. Napagod ako sa paglalaro. Ay, siyakla ang tiimayuin sa lakan. Wala kasi kamutisan at dim na kadakan. Binaganda ka na iday. Adi ka rumrumwar. Ngam natanggan mo ti ulom. Ay, Day taga-arabin mo. Nabanog ka. ay, kunak, ano saan anapig sa tibagya? Lumaminsan. Doon nagkakada kami. Tagmudi ka may sagna. Marikwanan, dayjayan da integ. Kwarog kan Marituyan. Ay, nagdanag ak itay, Mare. Ay, asino kumati saan nga agdanag? Impilit nanto mga amin tinapan nakikaruba. Wan nga rod Ay, sapay la kumata makapagpanunot ni Marituyan. Leksyon kumakan kuanan, tikastaan na pasamak kan kuana. Ay na, Kapitan, imbag man ta nakalangoy ka. Ikarigatak at tinaglangoy. Ay, tap na may salakan may kaniko arog ni Marituyan. Ay, ang nagati nakasupot na awat mo, Mara. Ay kwa, dagitoy relief goods nga itad tayo kan ni Marituyang. Kumplito na kita. Wan Kapitan, kababain mo't akan ni Marituyang no saan na kumpleto. Ay, damagan luluan na pa dagiti ka sa pulan na. Wan, Kapitan, Ay, di ubay-bayaan ni Marituyan. Addan isaang mo, Mare, Tapno saan kan amabisinan. Ha? Adda bagas kon, Maray? Wan, kan 5 kilo day ta, Ay, dyan ngay sidal. Adda, Mare, kumpleto. Ay na, kunak, ano sandak adungdungwan, Maray? Paikit din asaan kat insalakan da kan ni Kapitan. Kas tamatan kan ni Kwaraw. Tapno saan ka amayanog. Ay, Maray, nalayos nga mingge balay may. Yak na ingato dagiti badbado kan ulis tanapanak na kichismas. Agkat anya ita, Mabain akong amang ibagapay, Maray. ibagamon, Kano adun tinaitulong yo kanya. Ikanda kanto iti ules. Badbadaw kantad dumapay. Ni Maribanang timangted. Aya? Nana Tuyang. Hmm. Antoy nagitibat badaw kan ulas nga itad ni Antibanang. Ay, barbaro mo lang dagita. Na, unay kan, agsapol ka pala iti barbaraw. Ini kan nakapa iti ulas mau. Tapno saan ka kano amalamisan. Ay, Makitam day ta pa nagayat na ken ka, Mare. ay, ala. Ibagam tong arod nga agyaman aken ko na Kwaraw. Nalpasen ti bagyo, Mare. Naulimag man ng taglawlaw. Huwin nga rod, Maray.
Kaslaawan na pasamak. Ay, mayat manan ti Serna at ni Apo Init. Ay, kukumaray! Ay, yaw! Ay, kumusta kayaon? Si Kaki di ati kumustaan, me? Wen, ngamen, nalayos ti balay mo, ide. Ay na, kukumaray. Agyaman na kada kayo tasandak abinaybayan iday. Siyempre apay kumaabay-bay anda ka, kat agkakabaranggayan tayo. Kan agkukumari tayo. Iso asaan da kami arumbang aguraan, nang runa kada kami nga opisyal. Tadi da kami baybayan. Nangag mo, Maritoyang? Ay, uwan maray. No bagbagaan da ka, dumngag ka. Tapan nang isakit mi day taken ka, wan. Uwan maray, thank you. Ay, nanatoyang, amom itan. Tapno saan ka may sakma? Dumngag ka kadagiti opisyal iti barangay nyo. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pagklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.